боз як қиссаи хеле аҷоиб бар ҳамаи шумо. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. аз шумо хоҳиш қиссаро то охир хуб гӯш кунед. баъдан дар мавриди ин қисса фикрҳоятонро дар комментария нависед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. акрамҷон духтари зебоеро фотиҳа карда буд, ки ном дошт Наргиза ва ӯро пеши чашмонаш оварда шоду хурсанд мешуд. ба худ мегуфт: худоро беҳисоб шукр, ки духтари зебову пуртарбияро насиби ман кардааст. ба туй низ вақти кам монд, барои ҳамин бояд шабу рӯз хонаҳоро ба тартиб дарорад. деворҳову кӯчаву ҳавлиро оҳак карду барои каме истироҳат кардан дар тахтнишини ҳавлияшон истироҳат мекард. ҳамин вақт дӯстонаш омаданд. эҳе, шербача, барои чӣ ба ҳашар моро даъват накардӣ? охир меомадем, барои ту кӯмак мекардем. мо намехоҳем пеш аз туй ту афгор шавӣ, гӯён ҳазлу шӯхӣ мекарданд. оҳо, зебогии хонаро бин, барои худат бало ҳасти бало, мегуфтанд. дӯсти Акрам Ойбек гуфт: гап нест бар ту, дӯстам. акнун аз як мушкилӣ барканор шудӣ. баъди туй дигар ҳар куҷое ки дилат мехоҳад меравед бо ҳамроҳи ҳамсарат. дӯстонаш бо ҳазлу шӯхӣ Акрамро барои нишастани шабона бо дӯстон даъват карданд. акрам низ инро зиёд мехост. охир тӯли чанд вақт мешавад, ки ба ҳеҷ куҷо набаромадааст. чанд рӯзе баъд боз ба кор меравад. ӯ медонад, ки баъди оиладор шудан то 40 рӯз набояд ба ҳеҷ куҷо рафта наметавонад. розӣ шуд, аз падару модараш иҷозат гирифта бо ҳамроҳи дӯстонаш баромада рафтанд. ҳамон шаб онҳо нишастанду гапу чап ва дар ин байн низ арақнӯшӣ низ карданд. акрамҷон худро куллан гум карда буд. ӯ субҳ барвақт хеста чашмонашро боз карда бинад, ки дар ҷои хобаш мутлақо бегона ҳаст ва дар бари ӯ як зане хоб буд, ки аз худаш 15 сол калон буд. ӯ худаш намедонист, ки ба ин ҷо чӣ хел омадааст. ӯ бо сабаби зиёд нӯшидани арақ намедонист, ки чӣ гуна ба ин гуноҳ даст задааст ва барои гуноҳи калон карданаш сахт пушаймон буд. вақте ба хона меомад, падару модараш аз ӯ сахт дар хавотир буданд. ӯ дар хона расид. падару модараш гуфт: шаб дар куҷо будӣ? писарам, охир моро хавотир кардӣ. то субҳ интизори омадани ту будем. медонӣ, ки ҳар як домоде пеш аз туй ба як мусибат дучор шуданаш мумкин аст. акрамҷон гуфт: падарҷон, модарҷон, манро бубахшед. шаб дар чойхона хаста шуда хобам бурдааст. падар чизе нагуфта рафт. модараш бошад, ӯро ба оғӯш гирифта гуфт: худоро шукр, ки саломат ҳастӣ. акрам бошад, даст ба гуноҳ зада буд. сахт аз ин кораш пушаймон буд. болои ин ҳама кор модараш аз рӯи нопоки ӯ буса кард. ба акрам сахт алам кард, зеро ӯ дар ҳолати нопокиву ҷунуб буд. ҳамин тавр туй ҳам шурӯъ шуд. албатта ҳар як ҷавон, ки оиладор мешавад, шодиву хурсандиаш зиёд мегардад. аммо акрам ба кори кардааш пушаймон буд. охир ӯ ба духтаре, ки ҳоло дастонашро нагирифтааст, хиёнат кард. туй шуд, ҳама шоду хурсанд буданд. аммо ҳар субҳ акрам нороҳат буд ва аз кори кардааш доимо пушаймонӣ мегашт. ниҳоят ҳамсараш Наргиза ҳомиладор шуд. баъд аз гузаштани рӯзҳо акрам ба ин шод аст, вале гуноҳе, ки ӯ даст зада буд, доимо азобаш медод. бо гузашти вақти таваллуд шудани низ фаро расид. Наргизаро азоби таваллуд шудани кӯдак азият медод. акрам ба назди модараш омада дастони модарро буса карду гуфт: ин қадар азоб набошад ин таваллуд кардан. аз ман розӣ шавед, модарҷон, гуфта гирья мекард. азоби модар дар таваллуд. акрам ҳамсарашро ба таваллудхона бурд. пас аз чанд лаҳза ҳамширае ба назди акрам омада гуфт: муборак бошад, ҳамсари шумо соғу саломат ба дунё овард. гуфту рафт. акрам бо худ барои ҳадия додан пулҳои зиёд оварда буд, аммо пас аз чанд вақте ҳеҷ кас наёмад ва чизе намегуфтанд. писар аст ё ин ки духтар? падару модари акрам ва худи акрамҷон низ дар ҳайрат афтоданд.
اکرم به صبرانه دری تولدگاه را تک تک میزد. چرا کسی چیزی نمیگوید؟ احوال همسر و فرزندم چه خیلی است گفته داد میزد. همین وقت یک زن از خانه بیرون آمده گفت چرا اینقدر داد میزنید؟ آخر نیمه شب است، همه خواب هستند. اکرم گفت میبخشید اپا جان، من برای دانستن فرزندم داد زدم. گویید فرزندی من پسر است یا اینکه دختر؟ این زن مدت چیزی نگفت، خب کرد ایستاد و گفت شما شوهر نرگیزه می باشید؟ اکرم گفت بله، من شوهرش هستم و از کیسه اش پول گرفته به سوی زن دراز کرد. این زن گفت تشکر دادرم، برای هدیه گرفتن خودشان میبرایند گفت و غمگینانه رفت. اکرم فکر میکرد این حالی بیخوابی باشد که چنین رفتار با این اکرم کردند و به این زن اهمیت نداد. همشیره دیگر آمد گفت فرزند شما؟ گفت و کمی خب کرد و گفت پسر است. اکرم جان از خرسندی دیگر نمیدانست که چی کند. می گفت پسر است؟ اکنون من پدر شدم، پسر دارم. پسر گفت شاد و خرسند بود. شادی و خرسندی اکرم جان حد و کنار نداشت. این همشیره گفت دادر جان التماس شب است، بس کنید. اکنون به خانه اتان روید، پسرتان را با همسرتان فردا صبح میبینید. بخشش که عینی حال همه خواب هستند. اکرم جان وقتی به خانه می آمد شاد بود. می گفت اکنون پسرم توی میکنم، من پسردار شدم و پدرم برای نبیره اش توی کلان میکند گویان خرسندی میکرد. و همین طور اکرم به خانه خود داخل شد و دراز کشید. همین وقت از خستگی و خوابش برد. میگه خواب دید. در خوابش چیزهای ترسناک میدید، جن و شیطان، آدمان غیر عادی و دست و پایهای اکرم بسته بود. خلاص خواب اکرم دور و دراز است و ترسناک است. ما این را بر شما نقل نمی کنیم. دوام قصه را گوشونید. اکرم جان از خواب دیده اش ترسیده از جاش خسته بیند که این خواب بوده است و دست و رویش را با آبی خنک شسته به خود آمد و می گفت ای خدا، خواب هم اینقدر بی معنی و ترسناک می شود مگر؟ اکرم خود را تسکین داده باید به نزد همسر و پسرش رود. آماده شد، راست به سوی تولدخانه رفت. اما متاسفانه همسرش او را خرسندانه از تریزه پیشواز نگرفت و حتی رویش را نیز نشان نداد. او برای پسری نو تولد شده اش تحفه ها و شیرینی های زیاد آورد، اما کسی برای تبریک کردن پسر اکرم نآمد. همین وقت اکرم را سردار ریاست طبی همین بیمارستان به نزدش دعوت میکرد. در قلب اکرم یک ناراحتی و غم پیدا شده بود. به نزد سردار بیمارخانه رفت. سردار بیمارخانه گفت بیایید بنشینید. اکرم گفت من فرزنددار شدم. از شب تا حاضر چرا پسری من را به من نشان نمیدهید؟ سردار بیمارخانه به یک همشیره گفت فرزند اکرم را بیارید. گفت و به اکرم گفت بله دادرم، خداوند هر یک بنده را هر گونه امتحان میکند، فقط صبر کن، دیگر از دست من و تو چیزی بر نمی آید. گویان به کتف اکرم دست میزد. اکرم پس از شنیدن این سخنان یک ناراحتی در قلبش پیدا شده گفت پسرم زنده است یا نه؟ همین وقت همشیره طفلک را آورده از اکرم خواهش کرد که نزدیک بیاید. اکرم وقتی کودک را دید از دهشت و هیبت در جای خود شق شده ماند و می گفت نه، این فرزند من نیست. التماس دکتر، این فرزند شما هست نگویید. گفته گریه میکرد. اکرم می گفت برای چی کودک چنین به دنیا آمد؟ گویید سبب در چیست؟ دکتر گفت من میخواهم همین را از شما پرسان شوم. برای چی و با کدام گناه شما طفل چنین به دنیا آمده؟ گفته پرسید دکتر. دوستان عزیز، اگر خواهید که این قصه خیلی دور و دراز است، اگر خواهید که قصه را تا آخر خوب گوش کنید، پس حتما در زیر نوار در کامنتر فکرهاتان را آید موضوع بنویسید که خیلی عجیب است. این دوام این قصه به مانند فیلم های ترکیه هست که آخر ندارد.